Twine chietu Festival Season 2 nejete ntariki 8 mweri Jwenana mwaka juju. Ichindire tigiti ya mambura jeje ja Kimiru. Waskan kiwara kondi jere TV ne yaku no choke biuria ni kenda wigwatira tigiti kana wite kireweru digital.co.ke. Na kithurano kia Olkalao gikethirwa kiri kithimi gikinene gya kuthunjorungamia bwanke ya maya IEBC mbere ithurano binene bia 2027 nkwethirite kuri na gacagasha nyingi ugikujirwo tumiri bwa amaramari rutere ruregani rukioro ta thirikari na mibango gutonyera ithurano bibi uguribwa kura na ungumania na nandikira mtu wonde terete ni kuona timono uri ogachinda kithurano giki indi ni kethira IEBC ikomba na gutigire ithurano bia uma weru na bitina nkarari ni kumania na bubu ni kyo gitumi utukubona aru atugukuria no gwitikia IEBC igetithia na uma ithurano bia Olkalao no gwitikia IEBC igetithia nama ithurano bia Olkalao tuturumire machokyo jaku kire namba yetu ya SMS 23578 kana kire mitandao yonde yetu yokinyaniria turi live kire Facebook na kinya live kire YouTube jeja ni jamwe jejere atukudhuranirite kire nteto cietu Yareto kudhuranira kire nteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Njayo uria warathirwe na gukwa kienine kia matakiri kuromba kioto kia mwendo wao kionekane. Arimi ba majani kwa thirikari biume bithatu kweberio goti kana bagome guketha majani. Bioria onde mwana wa mwaka jumu wakaeje atigiate intere chekiruru mwengi na muchiari yake anjeria guchwana nawe. Na kere murimi uri ume narwe turi thoma urimi bwa nyinyo biria bibujaga irio bithongi kirendethia. Teto cia weru. Ni werigiro bwa mutegeri wa Weru TV ntuko yaku ya Jumaine ni agirite gankugwati ogeni kirinteto cietu cia themwe ugoro onimbetagwa Dorcas Wakaria munaniria wetu wa mathithio ni Maureen Kirimi gatwambirie nyuma ya mtu umwe uria nandi ukumenyeka ta Dennis Mutembei Makembo gukwa nyuma ya kurathwa kienine kia matakiri kiri muchemani ogatigati ka UNESCO FC na Kenya Embu Prisons nandi nje yao ni chumiritie guchwira mwendo wao Kyoto mutono ngina wa mututigi ari athira Mutembei kinya atiraria gukarakara kienine na nkuruki kinya atithagirwa ari shabiki wa mubira tayari abithaba polisi rwangirwa nchera uria ukwerekana kumuratha nekiri mpene tauria Rita Mwanikia gutomenyithia Thana mwekuru wa Dennis Mutembei uria ni mtu murume wa ukuru wa miaka 29 uria arathirwe kagita ka misetho ya UNESCO FC na Kenya Prisons Mbungiri Barrett ni baumiritie kwariria untu uyu aria baugite Mutembei tifani nginya wa misetho batindire na mwekuru wae na mathama kiogoro magukinya athi kugira brother wae misetho ni ino ni untu niwe ari na bikibiki yae na nirio ethagira ngasagiki thwa kirathirwa o kere noena kana kamwe twatindire noe taumire no agumuchi twainwa wetu tukuigwetu twathi twa celebrate ke twa celebrate tukinya muchi na tatonya nyanyomba ambira na thagane muruagina kuikuthagana muruagina ithimu ndegirwe yandingira na ndarika itari mbingi ndegwa Mutembei akulingwa na bunduki tiro irio tio twambie kwagagagu itwathire agu ari gatunga cibitari twathi twashughulikira ambulance ya mwira cibitari twachoka muchi kugira kibande tugichoka muchi twikinya njirani irio ndegirwe mukuru wakwa guntiga ici cia tunuwezo no tunindi turarinya kwirikiria kana ikanini kamwanka na nuku bariuga ni barite na osipindi nyama imbandu na bera betho bena wetereria usonkoni ni uthiete na mbere. OSPD wa Malimanti amesema kitu moja, tutulie afuatilie kesi mpaka ifike mwisho. Ndashoka ndauga rwong'ini rwa ipoa
wafuatilie hata wao. Antu baba bamujia monaturi bariromba rwangirwa ipoa kurutha usunkuni na Kioto kuonekana kuvera ibarekane na corruption ibaraithe bathukie kiratu kwindi basumu ibo baruthire tugutu baruthire twina ugwa ndene ya mukarie wetu wa uturo tukurombaga ipoa ni thukie tagaria riega ria askari uyu no twathitire ni atiero na kaurage antu aero na kariantu itagarire thukwe riega ojiwe bwega na kana kenuka kana kabungwa maisha tio no tukenere no twende tayari turusite muntu wetu nwe stare ciake na muye wake cienderete we nteto iria cionthe jumanĩtie na kuregerwa kwamba ĩrĩa yethirwe kingirwe ni timu ya UNESCO FC o yaingirwe UNESCO bathi gukenera bao yao kuthi referee athi kwaria na lineman amuria ni ukweli kasi ukweli mtu tatindete no mubirani tifani wa mubira na mbojirete tadi mwene wa bikibikira rinio gukinya kieni ni asutiwa ngiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Muthikiria riboti iu ithuraniri ni Makena Mbabu na Terita Mwaniki toria ngugutariretie indi tugitana mbere ngwataniro ya arimi banini ba majani batongeretwe ni mukarigite wao Silas Kiremi ni boritie thirikari kweberio goti bwa gicunje gya Kibugu gatanta inyanya buria bukore wa majani ne bayejene nduko 21 ugoti bubu bwithiro bukweberwa na kethirwa tiu murimi guti murimi ugaketha majani nthigurune ya Kenya yonthe bariuga ugoti bubu no kabo kunyia baita kire murimi kagita karangarama yoturo yonekete gwitia bonene mutugi kare na gutumenyithia nkoroke. Baba ni atongeria bakiama kya kusto batongeretwe ni mukaririgite wa Silas Kiremi na narua baruga bathirikari mukana jwa ntuko 21 cia kweberio goti chaine bwagicuje kya Kibugu turumo nyanya kumakirigana bakiugo goti bone bukunyamaria murimi na bakiuga ukeja gutwika thirikari bateberio goti bou bari tayari kuria murimi agaketha majani turira thirikari atiri na tuti koromba katukwira thirikari itaitio goti bono ntukabo kuthiria murimi ti mbondi ebwiri kurungamiro thirikari ya Kenya kiriago na mbe ira twita exchequer no ntuni ugoti bweto bora twitite ndere lakini arimi baba riuga uju ogeja kwithira thirikari butumba gwita ugoti bo patiketha majani jao pakarekana nayo ira twitaga boycott na twaeja na ntuko bareja na ntuko 21 kuma tariki 9 tugomere guketha majani mwankarira thirikari ikaita mogoti jau tougira ja 0.8%. arimi ni marire thina muno nondwa kwaga mbeca na nema kuruta wira wa maketha majani nkoroki ni bariritie mboro ya majani bakiuria thirikari ni bambirete kurio na bakiuga ni baigitwa terekeria baone bakubanga kugura mboro yo bari bobongwa ndiu beje benderia murimi wa majani beithitie mogori bariuga bate kwende una kethano mwanka ije ni batigire bare ndio mwenera baguraga kumakiri thirikari tugurire twije tumigure na mbeche inyingi nkuruki tukiongairwa nkuruki ya chiringi 500 kana inya 2,000 itukurega na turia arua na inyene na muno tubere kethira ibathuganitio no ngabeje na fertilizer eu bakagura batwenderio 2,500 era tukunengero thirikari kethira tu bakana na fertilizer yao na baturetera buru muthie romba reo ni ate barenda majani jejagirwo ibande ne kuriombere athemo chogoro na nkuruki ni boriti arungamiri ba factory chao na KTDA kurwana na wamba ba majani bakiuga butathira buru ibande ne bimwe utukote mwaga wa kuruta wira rira makwenoka utuko ni magutunganaga na maundu matemega na ringi ekoro makathukirwa na kou no ndwa kwenoka utuko tukwira management ya factory na management ya KTDA ethirio wamba bou na boja iri tutangasire ibanda bionthe bia majani o kibanda ikigurira tiri yakeo
nikenda atiga kuiwa majani jawe nikenda murimi wa majani ona mbeca. Kiripotera ndeto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Minista wa Twana na Agenda kaunti ya Tharaka Nithi Kelly Karimirwege norite uchonkoni kuthithika kuthingatira muciari wa mwana urio kwirikana gutigwa ate stage ya Kirurumwe mwikano jwa barabara ya kuthungira Chogoria. Mwana uju uria ni wa mwiji na ari na ukuru tabwa mwaka jumwe aratigirwa atewa amwe na kiondo kiri na nguo china ruji na kinyaga ukuga cibitari karia kaandikirie twara ngina muciari. Martin Mugambi ari na riboti je ya Kiriga. Theto cia gutatwana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi no akaigutamba minista wa twana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Kelly Karimirwege ojete kana gokurwa mwanko muna nuchu thokoni ya Kirurumwe tauni ya Chogoria. Nderwa kwina mwana wa kuoneka Kirurumwe na mwana uyu ni mwana munini tawa mwaka umwe na nusu na antu malaonire mwana uyu kana mwaru alonire mwana uyu ni maronete ngina wa mwana site erienu ya kwao akuete kana kanini na kange kaire tukata ka grade 2 ugu akambatete na njara ko retwikika kana gaka gwitwa Caleb Mutethia gatigirwe igine gorona mubuko wanguo ginora gwitwa Zipola Kalei kuma mbari cha Karumone ntere cha Mikindo Rim lewa uka ekala erienu ya au picnic alinga tuthimo na watu eka ne alona uniropo for some time makithiruka na alinga thimo leo thaire antu mara sokire kuona kama ni mwana munini uyu wa kaboy ka mwaka omwe kaumete getini kana kaumete kathite side ya barabara kakiriraga leo niro mama omwe ala notice mwana uyu ni akuona gaina ngina esiria ngina kali wa area kana ingo apo muntu agenda gwitethia lewa ukia kana kawe kala nako mathirie tha nginate musu Sikere ariuga amona thimo kuoneka kabukuni gakireneki karagatigitwe na mwana uyu kuritwikika namba iri kwiti kuthina kwa murango wao wa guchwana nagi na wakana gakura twethira na latigite ka paperback kena nguo na ndani ya nguo enu kena nyamwira kwena nguo cia kwena kabuku ga clinic na kabuku kautwa the police kana madam OCS agiria kuringa thimo inu irari ku most of them irari muteja nero nekanaga tutona information ya kutosha. Kelly ariuga iba guchwana na muthuganirwa kana gina wakana ka na no akwithirwe gino jo atikwimenya ikiongo gitari kiega tutigucaria mama uyu kenda tumupanish kana kenda tumunie pale muntu muthuku kana ithwa mwana ni twenda tuona ngino mwana tontu kanethwa mwana tontu mau nimo aciari mega muno makulera mwana wao kenda tupata kuma support tole thirikari kenda tupata kumanenkera the necessary support kana tugeria kumathikiriria niki gitumi mena pressure nu yonthe mena yonkinya muntu agakinya bantu agatamwana kogulu kigwa nuko menura tigire mwana Kirurumwe kindly anoigote kwenda Mount Mengi Nseria kana thia police station I promise you ukathikiriria. Kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Akariba katithine iri ntura iri wandini ya Thangatha Tigania East ni bathithitie maandamano kuregana na mibango ya kuthamio bichi cia ACC kuma Uragate mwanka katithine bariuga kuthamu ko bichiji gukabaringithia na njirete bui bakiwa kinya kuri no bichi ingi cia gitumi kinya nkuruki iri ibatere kwethirwa ikiraithirwa tauria tugutarirwa ni mwandiki ndeto wetu Brian Kimathi. Ni akariba gatithini sublocation Thangatha Tigania East bandamanite kuregana na kiraba kugani mubango ja kureta ACC kuma ntere cia Urangite Tharaka na kumureta thoke gatithini. Tenda gwira mheshimiwa wetu Bwana Mburu tafadhali ethe dio una kuretwa na nginya turetro wetwa na tu abatu tu mwenda ya ngora cia kwe ezio ya kura naretetwa o tafadhali nguromba iromba ambe arwa mange nya batu turetero wetwa kiembeni na gitumi kiao gya kuregana na kuretwa kwa ACC uju ACC
DCC wewe tia umesendia Tharaka na rethetwo ni Mburu na makamu wa rais na ito baromba tafadhali DCC wewe tukainyeleka saidi nundu kinya thai twaewa sabtibo na gute maendeleo tuona oni thuru watu tumwenda sisi ambaye analeta hapa Alhamisi 2016 sisi tunakataa. Sisi tutaki aletwe kwa maana akiletwa mahali hapa sisi tunaona tutaumia. Hapa kulikuwa na ni polisi ilikuwa imejengewa hapa Kiembeni, ilitolewa. Andi ofisi ilikuwa inajengwa. Ilikuwa tu inaendelea, ikakuja ikapingwa. Lakini kwa nini sensa Tharaka kunaendelea kujengwa na wakubwa wanaletwa na hakuna pingamizi. Mbona sensa kwa inaletwa pingamizi? Nundu badwe kambe yetu ya Kiembeni ni waingire na utithiata uwere mandu thai sabsibu wetu wa ateki pa wakinyereko akaumaruka akaora wa Mburu nendi kinya torokereta kuria egembe agwetu Kiembeni ofisi bwarwa mire askari twatsunirwe na tuwe twareterwe ndi ngauria ruyere na rungi ruria nandi ni bethirite bena iromba kiri ura ni mubunge wa Mburu wa Buri na munini wa rais Kithure Kindiki na tunaomba mheshimiwa wetu Mburu na ndai kujua kana kwamba ama sisi tukasendea Tharaka ukuje hiyo siku kabla hiyo siku ifike. Tumekupea siku 7 ukuje utueleze hayo mambo kinangombanga. Ndenda kuria kindikiri no waku wa Meru na Tharaka na antu bamwe na iwa amwira kwenda kututhamia watu antu ba Kiembeni ni bibi otuma basa ini bena bamporo na unku ibare na moruara weta kosaini ni kenda bado antu ba Meru tuinyelwa tote kwenda manto uyendelea atwe kwenda kuvinyira nundu twima Kenya matukatu monda twakunenge wikindiki uko ntone tweleze mondo athu uwe ko twendia era makamu wetu wa rais bwana Kindiki era ni wobo sainanete mandu no karembia setu uwere twere tuthame twete wembe ke report la Ndeto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Kuri na nguto chithirite ikithiurunkati kuri na minister omwe thirikari-ini ya Meru uria kubanga guchiebire gitine kenda kuromba kura cia mubunge wa Igembe Central. Kuringana na Tonyoni muntu twetu CC Uju na ithirite akiriunga nture ni guchuo gwa timbaru bwa gisiasa kuma kiria kari na arakinya akwirikana gutetheria abiashara bakangeta na njira ya kubeberia murigo jogoti buria bagita gwa thokoni. Duncan Mwathi ari na ripoti jinkuruki. Waziri wa Ruyi thirikari ya Isaac Mutuma Baptista Mureke Kanyaru no mwabara batonyete kigireni kurwera gite kia mubunge gicigo mbunge kia Igembe Central na tayari na ebumirite na gukinya thoko ya Kangeta na kure asesi ya kanso ya kiumia kimwe na ende Kanyoni muntu hikaebumirite na gutumenyithia waziri uyu na kwenda kubuta ngugi ya CEC na kuthungira kiri siasa na kiongo na kubuta ngugi wake arienda kwerekeria kiri mubunge wa gicigo mbunge kia Igembe Central ndani kile batwe itokuibwa ya muno kinya no ntuba urora turire thoko iturire thoko kiumia lakini batu antu bakangeta itokuibwa ya muno na inyonge ya turire thoko kinya mweri kana kinya mwaka turirwe batwe torua buto batu bito te kwenda tu siasa siandwa turenda muntu wende oroke ya turire thoko batu antu betha bakiro yanjirenge bakeya kuyoto andamane thitu tute kwenda maandamano turenda muntu ari athoko kithana turira ne ya turombe kura batu bito kwenda ikurombo kura ivo ya nonto nyambo Kanyaru turira thoko nenya bau bange bonde simua bonde bonko kuromba kura aibu ikuya kurea bila bionde akenda kurea ai karibu turira kila kitu. Alafu renge naryo turenda kuwa turenda abarombe kura na amani. Abiashara baba iba mushokeretie nkatho nontu bakure asesi ino lakini amonogu iba muritie na taririe mirandi ira gwigitwa kireta nterecia Igembe kuma kagita karatu ikire CEC amwe na itebinge nkutho bira gwigitwa gikarira atukaibwa ko bakwenda kurisaini ngwe kende ya tura ura ndaburi ire thoko ne bibia ndabutethirwo ngwe ni mweshimiwa orore kuo kenda twandamana tukiwa mono urora ire thoko akubutethwa ngwe no orore kuo turuwanjire kwenda kuninganithia antu betu bakangeta tutimienda akwithira uwe no aero ngui ekurita ngui county no tina njendere uya kuinda turire rui mali fulani na kithira ngui ukuremeyo uwe ngui ukurema no ntu wina itebi bingi muma tuti kuminya o ngui birite thasua no ntu tutaibwa mwana okangeta andiki
through utongoria bwaku tutaibwaga na gathomera cua through utongoria bwaku boite mwanja. Bakirikiria bariuga bo barenda siasa cia thiri na batire tayari kumira kiri maandamano nuntu bwa mpatho cia siasa cia muntu kiumbe. Muntu waga kuyana maandamano sendireku kurisaini ngoe utumba kuo kubwetatia ukubutithwa no kwenda kwebela ngoene utume akurombete kinge we wa point mali kuwende ketano kwenda kurisaini kirozavi tobata yeto utorira kanso pambere ba uto atu inyeli kanso na wozimo tunga tuiria ira ko ndena mwerekero atu oke adai twasangia muntu moyora weyete no tobote diantu ko muntu ata ko dandili cha omeoke atu tomokumela sendi rangi to mwene putu adira Kristo. Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbeta wa Duncan Mwathi. Mutegeri wa Weru TV ni bwega no tubagwitana mbere kuthingateria nteto cietu gatonekanya gakonogoka no indi mbere kuri na kiuria kira tugukuritie kethirwa no kuona jeka IBC egetithia na mbere ithurano bia Weru na uma binini bia Olkalau tugukwirite ututumire machokio jaku na ngitega ruterero wa Facebook. Nicholas Mugui Kantoi Kiara ariuga voter turnout will exceed registered voters by 20%. Kurena George Kocha ariuga I doubt unless if reporters are allowed in with 1,000 soldiers controlling penyeza kura kwa dirisha. Kurena Patrick Murioki ariuga it will be free but on fairness I'm not sure. Na kwena Makaiva Ken ariuga no it already compromised. Eta nambere gututumira maoni jaku kire namba yetu ya SMS 23578 kana kire mitandao yetu yo kinyaniria turi live Facebook na kinya turi live kire YouTube. Tugicokera tugakuretera musako jireju itithitio na mbere Joancho Bindegeni watho Ntere Chaisiolo. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega arageje 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Na kwa garukire Utaka kanyakika kathongika wete green. Yenange karibuni ala nontu mathaizetirere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria ile kama yako kuigua kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongo eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kadiojo chiwa ndumefaire ete modugi ndoka imodugi ko yotumelete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukalania wa nyomba zuzu nane Afya Plus anke menye hedhirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana kande ya kwingi iko na mengi na to ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nacho ijumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Ang cooking
pancake. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi je na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kiuria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yay! Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthidu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Nyontu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724 114 444 kana uriongera rwangirwa turarore akwe nagwe. Yetu sako, your success our pride. Nuko thogani ya gweta sukuru kienda kuthomera ondagitari. Thoganire gikeno gya kuja muritwa. Sukuru eko menya gwitana na kuonania manto tareria. Yoko rugorera mirango ya motorere noga karabwega na bange. Aja otekuringa ndare. Ngogia ondagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kireo kwenda. Chukuru ya ondagitari ekoania rito gwetania bwega na ngogiewe. Otunga tabo bwega na mwajia kanganiro iko ligito indagitari otekushetha karata na uturo bwawe. Nonto na kumenya ore kugeta. Aja inyoga keno kithoma. Ukamenya talanta na interest chiaku na ukenerora kugweta nonto kithomo tikugo turobongi abo karungama. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Ojukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere. Campus yetu theka na kinya campus njero na kuru. Nonto bwantete nkuru kitu ringerethi mo namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Oh,
Magaro-inĩ ya kĩrĩma kĩa Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Emelok nanana nelelek yaratanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takagekana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Bwega mutegeri wa Weru TV no ntubagwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu tugicokera na arua turi muri kori miboke nginyokera kijikene ta Black Soldier Fly Love. Rosemary Murori uria ni wakuma mukawene Jakisimani na gututariria uria muntu ombekia gutumira matigari jairio kuthondeka kinginyo giki kiria ni bia kuria bia batakire nguku ngurwe na kinyamakuyu ni kiri murimi uri ume ureterini Nelly Kithenji. Uramenya rukoro kuma kiririko riaku kana mushiju waku no urugarure ruka urimi bori na uguni. Kugwate ugeni kiri gicunje kia murimi uri ume tuthomithanie ajate rukone ende turikire urimi bwa mwanya bwa Black Soldier Fly Love. Igatumenya murimi wetu wa ntuko ya narua. Nire mbetagwa Rosemary Murori na ndi murimi wa Black Soldier Fly Love. No withiro gishuria Black Soldier Fly Love ni mbio iri magwatia na iri na uguni boriku. Rosemary na gututariria ni shama ginyo jaria to producer kuma kitchen waste tukaomba kuja kulia, tukaomba kufindi ngoko, tukaomba kufindi ng'ombe, tukaomba kufindi samaki, tukaomba kufindi tugure toto nini. Kiri uria ukwenda kuambiria urimi bopore buthithikaga atia na manginyo jajari magwatia. Nontu gutena nje tena kitchen waste either maboga makima muchere ukajia waste yeu ya kitchen ukamiga for like 2 days igatwika moist alafu ugachoa mbewe ile ya kwambiriria. Mbewe ya kwambiriria ni nkarashi ya Black Soldier Fly ile itanete kana ikomokete into small lava. Lava ya komoka ugasie findi na kitchen waste. Manginyo jajari na uguni boriku kirendethia aciarekia kujaria. It's very nutritious. Nontu ina 40% crude protein. Maginyo jaja tukaba samaki jakali ojo, tubenguku jakali ojo, tuthie na irio cia ngurwe tuwe tugure toto nini. It's very rich in protein and itumaga ngurwe ika peak very fast in terms of and also in terms of immunity. Kana tukathia tukamix na irio cia ng'ombe tukafindi ng'ombe. Womba kuringithania ndethi kirejaga manginyo jaja na irio bia kugura. Kiumaga very rich kana nutritious mborea. It is a very important amendment ya muthetu wetu kana muthanga. Na aria tulemaga mboga kana vegetables tutumagira mborea eju kwa kulima urimi uria tulimaga agriculture. Kana wewe na kitchen garden ugatumira mborea kwa kitchen garden. It's very rich. Good thing is that kwa animal feeds protein is the most expensive. Kuma maginyo jaja ukona 40% crude protein. Iwiga kureduce the cost of production in terms of buying the animal feed by almost 40%. Nelly Kithenji, murimi uri ume. Munini wa County Commissioner wa Isiolo Central James Macharia gwatanirite na mabithaa ba polisi barwangirwa gapu nibathithitie musako Jancho Bindege na mithembengi ya mbogita irietitikiriitwe ni watho. Kire musako juju nibagwete lita 125 cia muna, lita 600 cia mugacha na lita 120 cia changa. Banta Murangiri ari na ripoti nkoroki. ACC James Macharia wa Isiolo East amuna maabisa kuma National Government Administration Police Unit ngapo ibathithitie musako jwa corona ndawa cia mbogita amuna Nchobi ndege ni watho araba gwatire lita 145 cia Nchobi ndege ni watho na tumemanage ku subdue wale vijana ambao tumepata wakijidunga na hizo madawa za kulevya
Kutoka hapo tumeweza kutembelea dens za Shang'aa kama 3 ambayo tumemanage kunet pombe haramu aina ya Muna 125 liters. Tukapata 300 liters ya Mogasha ambayo inatumika kwa production ya hiyo Shang'aa. Pia Shang'aa tumepata 120 liters ambayo iko mbele yenu, na brewing apparatus 56 ambazo tumenasa kwa notorious brewers ambao wanajulikana hii Isiolo. So sisi tunaendelea, tuko na instruction from our county commissioner that we must rectify the mess that is in this town, na hatutasita kufuata amri mpaka tuhakikishe tumerudisha sanity na watu wetu wanaendelea na hali yao ya maisha. ACC ojo naithete mukana kire aringi biashara ndege ni watho akiuga bakaro na wendie bubu bwanda wa ndege ni watho monka batigere ni kuthira county neje ya Isiolo. Wale watu ambao wanapika hii takataka hii pombe haramu wameweza kupotea, lakini ni watu tunajua, tumeacha information ni either wahame Isiolo ama wajisalimishe. Hiyo ndio tumewacha kwa ground, kwa sababu ni watu tunajua, na tutawaendea hata usiku ya manane. Hawana lao hapa, kwa sababu hatuwezi endelea kuona mtu mmoja akijitajirisha at the expense of our whole community. So tunalenga bula pesa, kwa sababu hapa kama town center ile vijana wanajidunga, wanajulikana wako nyuma ya Westgate, na ikiendelea hivi hata hiyo soko tutafunga mpaka tuhakikishe hakuna madawa hapa. Narombete akari gwitaniria ngugi na mabicha abo kare kenda bomba kurwa na ndawa hizi chiambo gita. Na tunahimiza jamii kama ya bula pesa, kwa mfano hawana mahali ingine ya kuita nyumbani, na ili kama kesho yao itakuwa lazima watoe hii wahuni ambao wameingia kwa jamii, wanauza madawa, wanatengeneza pombe haramu, nia yao ni faida. So hata wale wafanya biashara wako hapo, watupe intelligence. Watu wakiona watu tu wanatuita, tunatoa hao watu hapo, kwa sababu hao watu ndio wanapiga watu geta. Nkiripotera ntoto chawero kuma Isiolo, Mbeta Bantam Murangiri. Akariba kieni kia Itama gicigone kia Igembe North ni bachititie gwitana mbere kugwata mbaru mubunge Julius Taitumu bakimukatha nontu bwawe kuritaniria ngugi bobwega na Rais William Ruto na kinyamunini wawe Professor Kithure Kindiki. Bongere tena kuga bo barikiri mwerekera jwa siasa cia rudhiomi rwa 2 term na arabarombete mubunge ojo kurumira 2 term kenda batetheka na mirandi ya witina mbere. Edwin Gatobu arina riboti tariria. Bakiaririe untubu wa kariba banture kenike tama gishkoneke Gembe North ibariritie ngwataniro yonekete kuthiroryo katikati ka mubunge o Julius Taitumu na Rais William Ruto na jaure rais yonekere ikumukatha weekend nthiru bakiuga ngwataniro ni bakwenda ani ubombe kuthira bakiona mauti na mbere kuma thirikari na iji na gitumi kia mubunge kuthurano witanira na thirikari ire irikuo ndaikene unontu utemio tethia antu uteke thirikari ire irikuo na mohoro toyo atinja iyo moya muno nontu bakwendanira na thirikari ire irikuo na nitoibirwe ria munene arari kaelo na aririe mantu yake muno na aramwa pongezi na itukuromba ngwatano huyo yo isindi kuendelea ansi mwangatha hii magetirite kwa ntobetwe nange no kwa lare itukuromba ngwatano huyo thura ireo mheshimiwa atinja na president kienda tomba ukuthinto bibingie kumakina sono government bia nako eto Igembe North Ruto na tutetheti muno nontu ginya bakwelare ni bui na ni kubwethwa na ekabua na ni bio ntu tukwabawatanira mheshimiwa Taitumu bete wo batutethie ontu batutetheti muno kinya na twari kanisa ne burungu sibero itwatetheru Ruto turi kundi ni itwatethukire ane bakiari bari bagwiritwe atipime bibika ya kinyumebo kuromba kugitura barabara iture bete thine kuma kiula gwita karicho kurukirite Itama nyagirithetwe na ntoto chiogendi kuchi kugiteka bwega buru turamwira barabara ye ina thina na aratuthigiririe kwanya atenda chume bibinga akwe na tumwira mantu yau Kwa tukuona ni muntu kuthigirira antu muno ruare barabara ye bikibiki itakila lakini ruare kinyo kana kagaroma njirene nindaike mwa kuringwa nontu barabara ina nkanya muno na nebui tware athiringi 70 kumawe talare kuringa na barabara ya thoki na bikibiki ra kunda moto lakini mwangatha hii
bikibiki batu na miriti maori batu ringi 50 na ringi 40 kuma kene tama witelare kinya biashara cia mira twathirwo ngasaindi cia mweri ene no nto barabara kutuka barabara ngari tiomboka matatua itire barabara kuma kene tama wite monga lamine ara kene akiula kunga no era thuki kona kinya kene tama primary oga kene tama primary oga kolelira sibi eko bie kara hospitali oga kinya kene tama primary no na akawe Kenyatta hospital kuringa no sukuru etheri no ibwethe tuirasi na nkona burura turaita mbere ana bakire ya kinya thina lakini tha nkona twisawa na ibakona kwa kuthomera muthia kariba barigwa kirebo kireba kwenda ikiriro kiao kikaithira gikithikiro ni utongere bori bori ku na kinya kuona mawiti na mbere turenda muntu ura tukwira nteto na tuthikirira no tukwenda Ruto na TJ mwesimiwa wetu TJ Pedro bawatanirite nikienda baomba ngui kena bobeli bawatanire kenda ngui yombekana nontu ibo baina maendeleo. Antonia Ntoto Cheweru TV kuma Gembe North ni Edwin Gatobu. Akari ntere cia kibung'ani boketie matete igurira ongere kubo wagagia bakiuga baturaga nogwa bonene nontu bwa mbithukiro cia inyangia abiashara bari athira kinya kunyamarwa ni ambaka gita karia baanite nja nyuma ya kuinga nduka ciao riboti ithuraniri ni mwandiki ndeto wetu Makena wa Mbabu. Kariba kibunga wadia marimantini bagutariria kuongereka kwa wagi wa wekaria maketi ino bakiuga wamba ni wongerekete guntu guku muno security era nene muno irionekana utugo anto berara kugithia kugania mbu bagituragwa bagitemangawa abiashara baria barutagira wira wao guntu guku bariuga bate kuruta wira wao na thayo gikira nduka ciao kubunjo na kwiwambia riria benukite omba aga ukauria muntu wina nduka guku thaira ingaga agachuya ukaba mirango na into bionde nuntu ibakuna mirango bakaita bora bena njire moya kurura mirango tutakomenya njira mbiyo ibakuia bakathongira bakaia nabu nuntu bo batiena gintu gya kwendia na no mwankabare no mwankabanywe biashara ba kibunga toriuma kibunga kwa inga biashara yaku urethi ukebithaga no ntukwebu kagenda agu aitha gutunywa thimo tobia toroko ukuthukumete tukuthukua ukoria abwe tugatura kibunga eno kana itukathama ageni batigire kuya kibunga no ntuba mathara mara mari kibunga ikwagia security mara mugeni akuya gwaka nyomba ekuya kwaraganwa akinuka ugu tukoria security ra ye kibunga ri na ta ni atigiro kuregwa kana na ta thirikari ni ugire ibare yagwe na gwa na inchi kana ntubara bakuruta biashara ide itagirite ndene ya kibunga bariuga wongereku ana babate kuthi cukuru bakuthiuruka maketi ino ni untu umwe uria ukureta wagi wa wikaria mbere ma security ya kibunga iriyania na gutwika kwina ana baingi muno babata kuthi cukuru ka baba umite cukuru baya banjiria kuruta biashara irita kwendekana na thirikari raithite na metho no tire atwere kujukia nyuma ni kibunga ni ingite muno na insecurity kuragwa au kathingatiri kuo binge bia biumanitie na antu kuragwa kinya mchana tu kethira muntu no mutemange no mungere because of insecurity mantu momonde mariumania na tabia iri kwendelea ndani ya kibunga na thirikari raithite kurikiria gutuga gwogwengwa kinya weguo tiemu lingange kana tira ijwa no kwigwa wena ugwa aya nonto no kuthuka antu barokomana nabo ikomana na muntu wewengwa tisoba utiumba kwaraniria nwe utiumba kumenya na atakari utiumba kumenya imbiyo arite konenkana bimye biere thikari theti itithukia tua ya kumenyera twana tu batwika tu bagwata aciari bao kana bathukia na baba bacheri aciari bao na bari tukathukia sheria na twathukia sheria tiyo timu ya kumenya na tarikathi bariromba untu uyu kuraithirirwa na kwigirwa wikaria mwega security yetu twirigirite tutethi thirikari no tutikwenda tio ta wananchi twanjiria kujukia tuachie twira tukwenda kujukia lakini tukwenda kweya na tuguira tukonenkera thirikari yeigwe tushughulikira otherwise ukaya kwithira tijukia tua tio gota wananchi tukwithira na twanjiria kujukia matagaria mara tukonimo makaruthata magatutethia itukuromba bwega no ntukwigwa itwareterwe anene ba thirikari itwareterwe ospindi itukuromba areterwe askari bakugana nikenga babo guturutira wira ire kwendeka iturutirwa wira ndene ya turima nkiripotera Waru TV kuma Tharaka Mbita Makena wa Mbabu.
Kamanda wa borisi kaunti ya Tharaka Nithi Sakias Ng'eno augite no betite na mbere kurwa na biothi bia kamari biria bijikene muno ta muchaina. Augite urio kagwatikana na biothi bu agakirimana na watho. Kaunti iji au nyumene nionekete kuthithia misako na kinya kuithia biothi bibi kenda kubithiria. Nicholas Chabare ari na Nteto Nguruki. Polisi hatuko kila mahali as well. Hiyo ni kitu tunajua. Komanda wa polisi wa kaunti ya Tharaka Nithi Sakias Ng'eno na wetete ati mwanka athaino ndoa ya kuthiria biothi bia kamari no ethiete na mbere na tikararekanwa nio ugakiruta mukana kiri antu bagomba kwithirwa bana biashara itaitegeretwe igwatho kaunti no ya Tharaka Nithi. Kamari thini wa Tharaka Nithi katwauga gakinya mwisho no tukuona mwanki utugota nyuma te mwanki wa nko ni mwanki wa mashini ila twaruta thini wa Chuka town mashini 70 inu ni mwelekeo kuonania kwamba we are going to the whole county kula kwina mashini ngirie mwe iria ikuthini antu metu. Ilisungumuziwa na county commissioner kwenye mwenyekiti wa kamati ya usalama kwa hii county na tena ikarudiwa na governor. Hiyo mkakati ilikuwa inaendelea na tunaendelea nayo. Achokeretie na kuwa kinya mtu uragomba kwithirwa aina license ya biashara no ndendeni ya biashara no ekira abiothi tabibu bya kamari atietegerwa na kinya license yake no ombe kwithirwa kithina mbe na licensed premised or that license has got to be. Chabare Mutegeri au nio tugwikira gatanta nteto cietu ni bwega no ntuba kugwatanira na unikire nteto cietu cia themwe nteto cietu cia thaithatu ukagwatanira na mwandiki nteto wetu Maureen Kinya wona cia rungama thaithatu cia utuko anga kwendera kagita ga kathongi mbitagwa Dorcas Wakaria monaniria wetu wa mathithio agukari Maureen Kiremi.